Ner malaken yam ka nal dial kontin barwa ni titi bakling barwa ke kwi kordan ji tuɔɔk ka unit state te jan ban lingon kwasme kam kume spilayo kene kume kirme yadit kan kon wen yam gwasme mi jiram jidit kan online tv channel gore jeno jin there no online tv channel they just support they subscribe ke der notification bell they just trying ko mi te kallar mi bre da shamala shube ke je kapet well an wal shanga wal baro kapay baro ronki dangro widi dangro de bakel bana report kon la kon kalim and latest information ke rawani tin didini tin paiben tin painung bi kon kalim gwasama me can subscribe kan online tv channel ke youtube go again wojin be subscribe kan me can follow ka facebook page da Nuer online tv channel bi je follow ba go again me can ngaje no take youtube channel de youtube ke der subscription der youtube ko jan do bran bi channel me ba wen yam kaja channel to ka report nyam chara ke jen ki ko dan ji to ki report dan channel na bu kon ko ra ke tin kon lat ko din take a press release mi chalat ka press release mo la ru de me menen kon mo gwas menen bana ro men ana chalat gwas bana jeli ke report dan chalat gwas me ko la lat ke changol bakal ka pay baro ron kin dangro nyandangro bakal shala no ne chikor to kam de ni SSPDF la South Sudan People Defense Force South Sudan People Defense Force kan de nin content la de ni sal ke mi yadit tin jal ke kaja tin da ka dor Nueri wa SSPDF militia tijen ka Lake State ador jane wa chicken SPLIO ke Sudan People Liberation Movement ke Sudan People Liberation Army in opposition Morai ke first by President Dr. Machaten wa cha kuma da enda kuma cha jam maka panyi jar county wa shi kurmo chito ka jana kurmdit panyi jar county unit state jan gwada anti kurchito tin kanetin konti la deni tin la deni SSPDF ke South Sudan People Defense Force ke Sudan People Defense Force alaken kin militia na kona sham mobilize Ramadan wa ko mobilize won mishal ke bola Nuer wa jaram danen to kor ke jaram dan kapkur kap kana ka panyiar ko de SPLIO de destroy ko jen mission na te ka kuma self ke yadit at this time television audience latke right now right corner gero ba kuma SPLIO baje destroy de kan Germana burken wona no wa the mot Dr. Riek Machar tere tijen de di altin konde kan galon galana de kan galat so just to make sure that she SPLIO she will operate ki she will let gonna the altin konde dong da let so right now the mission done and kuma self kim yadi teten and instead of dong they can go mal and then she we ko bangulel ba SPLIO ba jadak ke ba yar no so ke report chalat gwasame ka jen kwikur chito gani of course then kurm di chi kurm tot cause may kon diala no kur mula tokten kur la te be la ka no so mi chi korea to la ti jegalong la kan to la ne de kontin la guard man ne dial dong mut ki ne te kontin dong cha wor cha de delong la kur la ka jaga ja shush anyo kan kur mi to la kwen la tele la pitu go la kan tel so for that reason chala do ne shi kur she bachen bi mi ke report an chala so gwada me chana we ko ngure report kwala lanija wa cha dor shal ke just chan milar nena la Ramadan mobilization ko ba panjar ba digan ma chala bol anwer dia ja gadjani Ramadan take mission wa shikan we shikan dor shal ke nyong ke doran widmi shikan mak mishika we chicken we low kan ku kan gakan so first of all wa re ni katol ke wa ok wa ka kef chin ngai kon kurmi to ngisyang la ok la ka kap ke ki ba kanang and then jare por mishala do ne sha pa sha kan rope waya village wa kan cha gor kan ode kan kevin wer man
gwal ma chwa ka yo joj ke report dan chanong chi kuma SPLA yo chi kan ka joj kan ti kon ti la tin chi bin lo de ka mach ka nakana ka panyi jar wa ko to ka ke 12:30 pm 12:30 pm ke changda wa ko mo chetene ka thana dang ro gwa dan to ko tin ke report dan inshallah wa cha ka joj ne ka dor shal ke yirol wa ngode gor ke report dan panyi chi bin nono Chias pele mayo I command no shikilodian tet no ke force den sector 2 division force B ke Victor manage kana lat ko cha SSPDF tribal militia regime cha ka joj ram gor warga me ram lieutenant colonel Shol Potlual dio ajala deputy spokesperson ko kuma SPLA IO ke report dan chalat headquarter dan to binimi ajo mo chajala de ken kede yendi altike ngide kamanan shola lade non kwana ben gwas me right now so ngai konen wo tumwan beke tumwan lat korudien ko mi chate gari mu jitu sha ken no shate ke list kana jibone you know ngai kona mai ni siang ana changa gwa mi she goro der weten la weten man dir kana longwa sin man chala no won kom jitu la tumwan la kano la displacement la no ba na la ka joja la kola dide but kuma SPLA ayo gang kana rodien and everything tin kon latke kuma morai ke self ke miyadi there's no other choice ke self ke miyadi gerro be kuma SPLA ayo be yar ke be destroyed ngai kon dial mananen ko destroy ke amanyam wona ka queen kwar right now wona ka queen kwar ke the strongest ke main party men ku self ke miyadi ko challenge at this time e kuma morai ke dakama cha mu ko lenga de tokur ka panyija akan go diala te kan goten content bum kan ke goten content da dakama cha te ka longten ke te ka bom so ana gwa the mom te dakama cha te ka longten ba got ka dial ke ne ko no kwa support again tin kuchun kel ka dakama cha ba kan dial ba ka deal destroyed so that's the mission right now so kwanaben ko in kwar lat ke right now ngai kon dia lat ko in kware and what happened ba netin kontin shunka kuma SPLA ba ka deal destroyed kirmi yadi ba ka deal joch ba ka displaced because shin IDP camp ke be go ka refugee camp again mission done mission self came yadi the jana win let me in 2026 election mission to but in 2026 election cha dem to ko ramadan time mal time ke 2018 ke 2018 peace agreement man chal capitalize peace agreement e doctrine macha lete diala tonya magore je en kirim yadi do be mal bedeten be dil gorno be doctrine macha and point itself kim yadi be doctrine macha be dil lu rate again so that is the only thing ke jana na shal go bo win mon okay micha ken ka self kim yadi de no che doctrine macha che jebulun so in order for him to succeed in this national election be deal better to knitting one because he like a fight but can ideal name gati vulnerable people vulnerable community because fight but can because fight good during election no benede the topic about kaje whether no ge case no by any means deal about kesel ke miyadi jem nen yana tama la mobilization di la lede no deka dorno rekandia dio je ci konti ka ngai bom diri no man to ka jongle state right now right on the queen to state man dan le roten ano that's just another mission ko kan night to con to kill ka self game yadi they destroyed Apanal already Apanal cha destroyed taping self game yadi right now at Apanal of course I changing ne dialo content ne de toten content quality cha ko ka yuka Apanal these are the people in content we vote ka ka self game yadi ko self game yadi already can Nuer con to kill ka chicken and con they can galat ko bu Nuer community begin destroyed or they did it kwana pele kuma SPLA mayo kuma SPLA yo ko tere Nuer ka chung Nuer kel gaja so by any means ba Nuer ba ka dil target akil anyok ba achang chala Dr. Machar ba achang chine dial chung ka ja te ga mede to jira mo dong de Nuer de ka chong kel ka jam by any mean ba ji din a self ke me yadi no ki logi when it happen you will see it men buto gene ko te ne to want to confuse ka ta dan let kir ka ja
kiri che dier ke jin Nuer mo man gor kira longo jin Nuer kwide mo be jidel jako biarum yene neko ba yu nyira Nuer run bi chutel chance yang jini chungro de teram bi chongoji you see so kwije mone beneku tindeji nok chicken bi chongoji ko chaje dak Nuer so right now self became yadi dagan Nuer ko divine Nuer baga dak la baga moy ke bon de tot kan bon to kan bon kontin bi self became yadi na bu be kule be kum be kulo je kan bon de tonatin charel ka self became yadit men balat jene bon tien to be ga chak ejen ko gore jeno be queen quarry be jawin so jemne tam last section la ja ko kan wore be ga moy ka kwara mo be moy ka yo de je siane ne rin kon ti la kere rewich ka jongle state ti lat kenke nying bor ti la nuore ke shun kan ke le kan ero bar ngor shun ne kel ke kuma te ga won mi ci raj yo ga na da nunen ke jo kin wadi da nun antam ko kon ne ku an kon ne ka kel anjina ku met ko ngun ko ci kon kwane ko ci rayna ci we ko di ala jin ba ji destroyed yo bu kul lim na ram mo ka met alo ci jina shan already ngwado mo ci de le mun long mando so na mo yo ba yu control ka jen mi da mo ke jen kwana mo ba yo ngon na ma tot no yo bi cham yo bi nyogo shoot nyok then after that michi men gore ram mo michi je ci ga self ke mi yadit michi go je ga no ne ana anta ma chen wadi al che ku destroy chen wadi al che ku control right now can these people ba ku loy to mot so chang do chen bula kamke bien chu haleng ne jene siang point and when mon wo moy ne ka kwan rum yang aja mon gore che ji ke to ayu gagra jen la lat ke gwan jen ban me karan kana janga bu wen yamdi ko jin pe ka medan chamin tama bad win mon che dier ke walle dier ka men ngon ya so jin mi che dier ka men ngon yam win min that take do telelot ci dier ke te gan ku ko mi jiram di by the way you got to bugu ban pin got to bugu do chujurun but mi ci dier ya bu ke jen that direction so right now self became yadi ko rami mo mi ci wuce je tung da ko ready gore je longo no dere godi al dere ko occupied then dere shoot ke control kake so during election mi ci bena ci to wala to be ci ngaje no take a pick and din jen so no mo jan lat ke self became yadi. But this thing will not happen. Ko kwiko nena. Chung one etin content chakir chajalo. To ka jankin. We kan Nuer. We ka ji koteria. So Nuer men din jelong look at self kim yadi naga dana naga Nuer. Ko Nuer waneka. Ajana do dan la ka jeno jang naga Nuer. But the reality is this. Nuer no kan mal ko gor kono ne dial de ka par. Nuer ji gen de talk 2013 no ba na ba kan self kem yadi to ko mo kus Nuer ko la gang na rodin son wala min ni Nuer ni kan jang ni kan ka kelot ko kan etin konen kwala nak ka jiyo ko ke ko silent no yen shwagwi how come they ran they silent they jo no jin shuraj ajin naka ke jin naka te dem to ko no ne dial perken mi go ga no Nuer tele kalot na mo chi chong Luga jano Nuer chiro da degang na mo chi chong. But me take some section kan Nuer te ba ko ka yo ke ka met e ko Nuer bi ka surrender na mo ba chi chong ba ene ran te ka long ko boroda gang. So by any mean. Ramu gi joder Nuer je marginalized at this time wrong. Chi ta ye one. Right now chine dia chicken was chicken ngai. Chai usefulness no de shong community bi cha jangai. Kan ditin content dong cha lo din cha nang shun kel ke kin yadi. She shun kan kel ka jang dial ko jang dial at this time she can kunin she wangen kan kala bino kira na kan ne tin kon de la gad janen ko jo kan we are front line. So when you look at it which mean that na gad jan she der yin ka gad jan so me der gad jan la talk then she de go der ka jaga beno bukan wer bukan konen but she kill me ya di che bot to use a la tool kan you dial te kon de ko like we ka so sudan to no 2005 when 2013 show beneka 2026 me ajen ko ko use ke jamo alin kon dial mandan le rode dona me le rode am de kon dial tikanitin ko ran ji to ga panyi jar tele liam sha reporten ka tele ji bonde sha reporten bar ngai kona things happen there so ajen mission kana mo gorno de nyaka ye kelone ka fi panyi jar but remember this
ano South Sudan bete kamal ni mi ci Dr. Machar ci brare tijen mi kan Dr. Machar kan kon brate tijen tel mi shal kamal which ka South Sudan ngai kon diale tel am mo la peace signatory mi de jo ke mi de wo right ko peace signatory la de ke li wo jen bo we jamo be je lele be jaka o bete kamal so mi ci Machar jamal che tan ci me dan che tan ka gwade dan ngai kon diale che tan ke 2015 chu kiro woda ke 2016 so ji kon ko dan ji kon ne anyok che nyok tai ni ke 2018 right now chicken mi adi che le dek ke 2025 gwade dan chi de ni ke de ne SSPDF chika ga ke Nuer army kule dek re wan walle be wi ka South Sudan to go ni to ka nasa of course chi pamela to ka nasa but nasa gen the strong place man dan tan wote ke tane de ka dil ngai mi cha bun ko ka chenga je ko me dan je to ka Central Equatoria ki Western Equatoria tele mi choda la gen normal kur de na jo de ne ti nyo jo tele mi din mi chi wu te mi la meje and then you said okay me di chu shift ban an kan Nuer state the capital kan jongle okay unity state remember this what in ya me cha apna cha de keve sel okay me di tele another move the din me dara kan shemek kodi ngeje no mi cha na ser cha jiga cha ku jo cha na cha ka jo ten kachi che mai wood che la ne to moto shun kel ka sel ke mi yadi long shuk ne kon tila no to long shuk kan ten ne kon en tishe wote ka resistant you know ka kan ne thought then che guje no what if I continue kwa ne to kon en te ka jongle tin bum mi kan long dumu kwa kala joj da te de chen kom chen to jek chen de shu jek freely and then kim yadi che shu weka wenya jenen yana ma daga mu daga jongle shit ka do be da ne che nasir she daga ja but kon cha kon dag lora ba ya da ko kon ko ne na kenyam la sel be kim yadi che ngaje no te ga tan no na ga yut na ka kwak na ka kwar che kan ngaje ne dan jeng in the council they know that everything about Nuer community ngai kana ano written content nyam gor kanu yo so that is the one of the factor and then ma mulen che apana che mo ka ko Nuer mala kwang shorale mu kana kwa ni wala kan kor kana to babu kwa ko gor jena ben Nuer be ka destroyed jena shanen chen nasi chelele che destroyed and then nyok me kan nyok go chicken nyok jena o ben jongle ba mo karami mo be ya ja jongle cha ko commissioner cha nyu kam ko je Dr. Guy Cook changule right now che jongle che nyok ko destroy so kan Nuer and ne dor chal ke unity state karwada ma ngode tenen Nuer ten duno Nuer rabo ngode ba yos ke jen ko link ten ka panyi ja right now so very unfortunate ko kon Nuer ka do badan en ya ko kon ke ja kai ne ko ya kon ne point dan kon de kon shal ke Nuer a terrible so charne so eno bi malbe ben en mi ci dak men charge kon brare ti jen chanyo je kan na the report ban right ke ku dan ci to dor shal ke me e ka je keji ka Central Equatoria ke Equatoria region ka South Sudan gwadan ci de ni SSPDF ci ke yeten ke de ni Uganda you kon more report ban ke jekten ke je next report dana be en biata ma